Paten olzim sam number som street bread na asap ka maskil o katlang thi kan sang pui ne hutung ulang ta kakarong ka ol thi he hutung la thuinut na on ka ong veti yan ben ka hup thayu thi kon thui wai ma mi lo nyak ti ming thi he pa thi long man thuyu tani asa thi tenga pha pe umano akolam ko sadil thi tenga boy pa ka ku ham ko thayu sai thi ama ka tharana ko pok rai thayu sai thi te tong thui pe wai yukop long vai ham koi olte pe ti sel thi timma asang sak na olte asak sak te ka chang sak na olte ma min pa thi tenga asa thi patong chang sak ham na pe akolom ko sedin no ha thi long ak thangam ko sumo thi long kho aming uti asa thi tenga patong thui pe u ham na pe te ata pathen te up na uvati athayu sai thi te hil sai no all pek thi te awai upanai te thi ta anapaham thi angla omumno thin ko akning an pung noi pathen tenga thin ko achak no thang thi an multha thi kho atenga up omla omumno a frame thang thi te li thal an thak chau pai de ral tuk na hin ta ahula melkap u pathen ka pai pi te hle puti chang sak na ol apek angla kho sau no pupok rai thai hu ahmi tenga atung pasak te ahil u yi pram joan kho an paham thi ka mikhu a pupok rai thai hu asai pe tutun li te pi hi la phuk apek ti lan hak a te thi te amot tui te bang angla apai sak daya bui an amot ti jina hai angon huin pur amot huanga lungnu te achan sakti tutun li yo tui te yo la ape lungnu rek donga kolong tui phut sakti tiwa thi angla along sak tidi te thi long aswa thol tung tung hon so sang kok te huanga pung noi ta hun amami ka pungpong adip na ham rung la pathen te anak anak nangu ai mi long ul na ol thui u huanga pathen long chaboy awan phai tangayo ti u lungnu abo wenga tui wathang ti tui ho chokcha tui la long bu kho pek thai balayo thang thi mi chak thai tangwan nei o ti u boy pa long te ol te yak fenga thinsa yakop so hai rong sak ti israel so athinsa te pai te thi long pathen te tang uno ti thon na kho tang na uno te de van kho hi te ol pek ti van thoka thi te ong sak te thi long asa kham manna te khola atan sak van ko long bu te pe van sel tu thi ka to koi te achak puti achak thai khwila bu te boi pe van ko long khlo ben ka kho thi te atha pati athrana an hot ben ka kho te thi pasak bal laiwai angla mi te khola atan pasak tutun li keng ka divin lai angla wa te asong pasak om na u himbai khwi thila atlak pasak ti himbai im teng vai junna mo om sak ahu ngai na te apek pondonga ahimi long ha o tu la achak u te de ahu u pateng kho asi tak than na ka khwi apemuli venga pathen tin sa na te thi so pai te thi ti ma tha kra ko thi te aduk pasak ti israel sadong thi te athup pe hetala om venga kho tung tung thol hun ko pok rai thai hu sai pe a kho tang na uno tung tung hun te dong a te thi ka phin thi te yokala aboi pasak ti kum thi te ri om na an aboi pasak pathen nong te thi te angon denga ama te atlap u teata ama tengla ko melu pathen ta mami ka lungnu ni te aming oti so sang ka pathen ta ahimi ka tangkung ni te aming u tede aka hongon ama te aku uti alai on atenga hom thu atenga thingko chak onno apai pi sai na donga up omla omuno tede ahi ta ren an be donga te thi ka thol na donga khodo angai ti te thi te phe no
atin sana te tung sak no te khi ta pum sa akamel kap tai no jil mai ni te ama long aming huanga mi te aso apunguno yuti ramponga mi te ko the sapote bethen te tek klek adak adak o Israel thi ka tlang chim te alungun sak o atharana de ming tlai no ai mi akthe khana thang thlikut khui kolong athlat na te yiprama popok rai nok na tung sak thi an yoan huna ngahang thayu asai thi te tiwa thi te thi la chung sak rong a soksa tu thi te o thai tlai no ai mi ak nge thamla pil a tha pe khunde ti ami phe hamla ukong thi te tu pe alo sang thi te khawrang tenga apek pati abi na thi te tambung apek pe misur thing thi te relo na ngon pati therut kung thi ko rosong na ngon pe boy wa thi ko relong ngon pati ok ai avul thi ko rek hai tenga apek pe te thi so athin ling na te dak pe kap kai no athin sana u thaila kom kai no thin sana un kolona ro ronga ai mi ak thupam van sel tu khapat te atui pe thin sana ham long pui te arak aba ti te thi te dik na kolong thung mu la na the tenga ape yip thi ka saming hem im khriya akom thang hing ka the chuk thi boi te athup pe te de thang thi te ta tu ping angla akhal ti hu hanga tu angla pu amot ran mong cha la amot tong te thi long ri no te de tu tun long aral thi te ta athing pe mo te ti la te thi te ram chim ram ri tu la amot aban dang kut en thang ram tu la te thi ha ya nam tom thang thi te hek peti ti ram te te thi te nga ro la pang sak te thi ka im te Israel thi ahung sak te de te thi long pathen te andak adak uti so sang kak te pungunoi thilu ol pek te vayuno anapa ang balla up om la om mut la eng na kho khu no ubot akseng palang la theu han sang thi asai ti athin sa saku muirol bok na an athatlai saku te thi te pathen long ayak fen nga athin chal asa te rong Israel te ahut mak thang selo a thang thi ti ma apai sak re im kho asi ta atharana bom te tamnala akhum sakti aboilen na te ral kut tu kolong pe athang thi te samsen on ngon ham la pe ti aro pang ham ko thi so chal la thin sa azarong thi te hai long dol pe kang ti hala thi te yulok wa sakna la sa utlai no ako sei thi long ko samsen on duputi huai thi ko rap u kha tlai no tewenga yu krui achai angla boy pa te ai I na kolong hinghang aral thi te atuk pek ti lungyan tu yarau la khu te changata Joseph ka himbai im ahut ti Ephraim pil nam kho tuk tlai no te de Yuda pil nam Zion tlang ama long along na te atuk ama long de lai lungyan tu achak sak angla tia hun sim te sang thang la sak atuye David te atuk ti tu im khui kolong adak tu adon kung kolong awan khun ti athang Jacob aro pang Israel te tu don kung la akhu David long te thi te thin ko dong na an don akut thom na an te thi te khal all jok then na ka pe kung pathen ming sang tri se amen